tuvugije akamu dukomye induru aho Burundi butangirira naho burangirira ndetse naho burangirira. Imana yahanitse ikirere ikadendeza inyanja, mpereye ku Mana Data nyitabaza umwami wacu Yesu Kristo na Mwuka Wera. Imana yamaye guhanura umwaka wose kandi ivuga bikaba yategeka bigakomera. Ndatabaje iyi tarike uku kwezi Imana yururuke itabare abarundi n'Uburundi. Jewe ubwanjye birandenze biranjabutse noneho ahwi bimeze nka Yobu wavumye umunsi yavutseho, bimeze nka Yobu wavumye inda yamubyaye. Iki gihugu cy'u Burundi ndashaka iki gihugu cy'u Burundi muze kumbwira icyaha abarundi bacumuye kugira ngo Imana ibakorere. Perezida wibera mu ngendo yafata urugendo isoko igashya, ibakorere. Perezida utagira diplomasi n'imwe, nta perezida n'umwe wagutabara wiga ugenda urarugenda n'ubu mengo yagiye. Nta perezida n'umwe waduha ubufasha nk'abene gihugu. Igihugu kigeze ahantu n'umutikitoki agishyira kuri tikitoki ye akakivuga yashaka n'ayagomba. Mana Nyagasani Data wa twese uri mu ijuru. Mu Kinyarwanda baravuga ngo amabere yikora tosa, ngo ibikoba birakutse, ngo numva urushato ruri kumvaho ndi kujugumira. Ejo nabuze n'icyo mvuga, ejo narumiwe, ariko n'ubu Imana ifashe. Hano ngiye kuvuga ibikomeye Uwiteka afashe kuko nashavuye kandi ibi bintu nawe byagushavuza. Ngira ngo igihugu kigeze noneho kikoma induru, kigeze iyo umwana arira nyina ntiyumve kiri gusoma nturi. Ubutabazi bwose aho bwava ariko Burundi bugatabarwa. Ubu noneho turi horemi yo kwemera ko ubutabazi bwaza tugatabarwa twebwe nk'igihugu cy'u Burundi. Umuntu wese ageze aho areba Burundi akavuga ngo ubu Burundi buri kwerekeza he? Burimo burerekeza he? Buri kwerekeza muri atikite apana viziyo. Imbona kazoza byagoranye ko wabwira umuntu ngo hari imbona kazoza uri kumubarira. No kuzimya isoko imwe bidashoboka, isoko zigahira icyarimwe ari ebyiri. No gutega ibisi mu mujyi wa Bujumbura bidashoboka, nta gitoro. N'amahera mvamakungu ntayo, n'ivu ryo kurima ntayo. None abarundi baraba bande? Hari igihe ingwara igutesha umutwe ukabaho urwaye, ariko ukavuga uti ubu none aho ngeze n'uwampa umubirizi nawunywa n'ubwurura ariko nkakira, n'uwampa umuravumba nawunywa ariko nkakira. Ni ukuri turetse guhendana, niba hari ubufasha Yesu yageneye abarundi, hakaba hari ubufasha Imana yateganyirije abarundi, hakaba hari Dawidi twavugishijwe ko dukoreshejwe atari ibishobisho, Imana igahagarara muri twebwe ikavuga ngo Burundi ndagutabaye. Uburundi Imana ibutabare kuko bugeze iyo umwana arira nyina ntiyumve. Simbona aho buri kujya, n'ahantu habi cyane. Igihugu cyaratewe, igihugu kiri mu yabira, igihugu ntiwamenya ukiyoboye, igihugu ntikifite akajya kariko kose akuna, kuko igihugu nta masi, nta mahera mvamakungu, nta ntwaro zo kurwana, nta bikoresho byo mu nkongi nk'iyi ngiyi, nta bwishingizi. Umurundi ni ukwigwanaho. Iyo bateye hejuru mwasamaye, ubu Murundi wese ari mu gatwe ke, ari gutera akiyikiriza, ni ukubaga akifasha. Ubu tugeze ahantu nawe ubwira Uburundi, umuntu wamubwira uti Burundi ati ni cya gihugu kunda guhisha amasoko. Imagine tugeze ahantu Umurundi agira isoni zo kuvuga ngo ndo Umurundi, apfuma yiyita umuganda, apfuma yiyita umunyarwanda.
ariko kugira ngo wumve umurundi aguhamiriza ngo genda umurundi ndogo yango biragoye, kubera ko inzego zirongoye igihugu siho ziba, siho ahubwo Burundi bwari bunakomeye. Uriyumvira igihugu gishobora kubaho wagira ngo ni nyakamwe munde. Tanzania ntiyatabara nk'iri soko ejo ryiriwe rishya, Tanzania igira indege zishobora kuzimya, u Rwanda rugira indege zishobora kuzimya, Bugande nuko, Kenya nuko, ibihugu byose bizungurutse na Kisasa ngira ngo nubwo ari kure, ariko inshuti ko itaba kure, habuze iki ngo hagira igihugu kigaragaza urukundo kweri neza neza. Nose niba isoko rishya ntihagire ugutabara, ubundi niba kurasa uzatabara, ubundi nuterwa uzatabara. Erega ibi bishushanya imbona kazoza y'igihugu. Uri gukora ibi neza na neza birasa nuko igihugu bamaze kucyambura ubusa, kikaba gitegereje umuntu wacyambika akagipfuka agashambara, akagikuraho umwambaro w'isoni, akambika Burundi bwiza. Noneho aba bantu bacyambitse ubusa nukuri bagahanwa. Erega ibi ntibibaho, uretse ko nta ruvugiro, urega ari uregera, ariko ibi ntibibaho. Nose ibi bishoboka bite? Ibintu bigatokombera kuriya bigashya kuriya kwa bre kwa gusa. Ambirasi zijyana abantu kwa muganga bafashwe n'imitima, amahera mu mabanki bazishyura iki? Ubu izi ngaruka z'ibyahiye mu Ijabe, ingaruka zizahiye mu Kinama c'ibitoki, ingaruka z'ibyahiye Ngozi, ingaruka z'ibihiriye Bujumbura, ingaruka z'ibyahiriye ahandi igihe ntanazi, izo ngaruka nizimara kwibonekeza, ninde muntu uzaba afite ijambo uretse guhunga igihugu? Wari ufite abana, wari ufite umugore, uretse guhama hamwe bakakujya buhongo cyangwa bukware, urumva ko uyu muntu ararengerwa n'iki? Rero duteze amaboko turyamye twerekeye ivure nka Hezekiya. Nukuri igihugu cyaragurishijwe, cyaratewe, abadede gose yenda se biri bubashavuze cyangwa munaturebe nabi, ariko ubuse mwebwe ntago mwireba nabi, tureke twebwe ababireba tukavuga ko muri babi muri abagome. Ubu mwebwe ntago mwireba nabi, rega namwe buse zambonera kure ziravuga iki kweri? Ariko nabo mu mitima yabo barabizi ko batoye nabi, mwahisemo nabi, mwe mwahisemo Everest ndayishimiye. Ibi ntago bibaho, ibi n'ubwicanyi, n'ubuhotozi. Ubu bukene buzakwira igihugu cyose. Basi ninde muntu uzongera gucuruza mu isoko? Ntabwo bibaho. Ninde muntu uzongera kujya mu iduka rigaragara? Ubu ni ukujya mu mabotike yo muri quartier, kandi aho naho abasumu nakwambiye, nyamara igihugu kiri gupfa. Nyamara neva yigeze avuga ngo igihugu bari kujya kugishyingura, twe tugira ngo ni komedi. Nyamara aravuga ati abantu 100 baranzonze, sinkifite ubushobozi bwo kuyobora igihugu, tubifata ngo ni ibya neva. Nyamara iki gihugu cy'u Burundi niba hari umutabazi watabara, twakoma kamu tugakoma ishwashwa duhereye ku Mana, tugahera kuri Kristo, tugafata mwemu yera, tukazana Perezida wa Amerika, Perezida w'u Rwanda, Perezida wa Tanzania, Perezida wa Uganda, Perezida wa Kenya, Perezida wa Kisasa. Nyamara murabe neza, nukuri abarundi bashobora kuba bagiye gupfira rimwe, muguma mwe muri komedi ngo muri kuyobora abantu. Bashaka kuba nukuri je siniyumvisha ko ari n'ibyaha bakoze, sinaniyumvisha ikintu bari kuzira, sinanabona neza ko ari bo banyabyaha muri Afrika, ariko hari ibintu biba ku muntu kavuga atahari niyo. Nose Uburundi buri mu muvumo, buri mu gihano. Kweri igihugu kigenda kimera nk'ishashi bakojeje ku muriro, kiyonga, indagara zikabura, ibyamwa bikabura. Mukama w'ikigongo, ejo bundi numvise Minisitiri
w'ububanyi n'amakungu arimo avuga ngo abanyarwanda bajya kwiba i Burundi ngo ibyo kurya ngo bafunze imipaka ngo basikirite ibintu byabo ngo bubone isawa ngo ibintu bimeze neza. Mutamu ngira ngo imivugire yawe n'imikorere yawe harimo kwihenda. Ubu ntabwo ubona ko wihenze, kandi kirasiku kiramwa kirakwezi amasoko ashya neva yafashe urugendo oshima. Ari umuntu wandabo yarambwira ati Marite shuti yanjye uzakurikirana ibi bintu nevi yafashe urugendo amasoko aca turiko. Niba ari n'umuntu uri kubikora sendi the defuded ayangishije igihugu n'amakungu. Nose ubu wahagarara imosiko ukavuga ngo ndi umurundi, abene igihugu ba Mosiko bakaguha ijambo, cyangwa Amerika, cyangwa aho wahagarara hose ugahabwa ijambo ni hehe? Ni mu Burundi. Ahandi hose bahita bavuga ngo ni cya gihugu gitsindwa na twigwaneho, cya gihugu kitagira igisirikare, cya gihugu kimeze uku gifite ibintu byo muri atikite gusa, gifite perezida w'umukomedi, ibintu bazi, cya gihugu kitagira indege irerura umukuru w'igihugu. Bo utuntu twabo baratwubaka pe, gahunda zabo barazikurikirana, ariko murasarisha, nakwambia murasarisha, excuse me, murasarisha kandi Imana ibatabare, murasarisha vraiment. None aya marira muriza Abarundi, uyu mubabaro mubabaza Abarundi, none mwungukirahe? Cyenda nahashaka nkahabo. None iri soko ryacuruzagamo Abatutsi gusa, ryacuruzagamo regirine aba ni Abarundi. Iki ni igihugu ntabwo Mana nyagasani. Uturengere Mana uturengere, uturengera amazi atararenga inkombe. None se perezida neva abana n'abandi ba perezida akagira ibyago akabura umutabara, akagwana intambara akabura finance akabura support, akagumuko utamenye igihugu kiri kuva niyo kiri kujya, ku buryo igihugu gihisha amasoko asaga 10, igihugu kiraho perezida atagira inshuti. Perezida gani Tanzania iraho ntushaka kuvuga uti ni mu ntabare, minisitiri w'ububanyi n'amahanga ntashaka kuvuga uti ni mu ntabare, isoko iri gushya ngo binange mwagerageje. U Rwanda ruraho, Kenya iraho, Uganda iraho, isoko rimwe rishya birashya tatashye anashye, bake ziri guhomba, nta mahera mva makungu, nta gitoro, nta mase, ibintu byunyuke bitikire. Iyo Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana, tunaomba msaada wako. Abarundi aho bageze, ubutabaza aho buzana na hose turi capable kwakira, aho buzana na hose ukuyemo Satani. Mana yadushyize hano ngo tusemerere, tuvuze akamu, tukoma abantu ishwashwa, tubabwira amarira ayo tugowe. Barushye n'abaremerewe, Abarundi bararushye baranaremerewe. Imana yaduhagurukije ikadutuma ibuka isezerano wasezeraniye Abarundi, ibuka ijambo wavuze ku iki gihugu. Naho bitabaye ibyo, abadeda ahantu batwaye iki gihugu, hari igihe buzacya twumve ko mu Burundi nta usigaye, aribo babiyiciye, babaha uburozi, babarasa, babaturira. Kamasiju sinzi ubwenge abadede barongoza igihugu, sinzi urukundo bafite, sinzi ingene, sinzi icyo bapanga. Mugabo shingiye ku byo ndi kubona, mwebwe mwabarundi mwe mubona ibiruti byo mbona, munazi ibiruti byonze, ariko nge amaso yanjye ahagarukira kubona nukuri igihugu kitwawe n'umuyaga, kitwawe n'amapepo, gitwawe n'amashitani udashobora gukotoro. Ntabwo bibaho. Igihugu kigwana ku rugamba ntigitsinda, igihugu kibura ibitoro nta ntambara kirimo, igihugu kibura amahera mva makungu, gifite minisitiri w'ububanyi n'amahanga gikora, gifite souverainty, cyaragwanye kigaranira ubwigenge mu gatwe kacyo. Igihugu ushaka gusanga uko perezida agiye amasoko arashya, igihugu ushaka gusanga niho hari ubusuma n'ubusumakazi.
hari ibiturire n'ibiturire kazi, hari shitani na shitaniya. Wagihuguwe, ninde wakuroze akafata uburozi akabusekura cyangwa akabusya cyangwa akabwanika akaroga Burundi? Ese n'Imana yaragiye irabata nyene? Reka mbabwire turyamire ivure, turebe ivure nka Hezekiya. Reka mbasabe n'ukuri mutabazi aho Umurundi aherereye hose, niyiyunganganye imbaraga ya nyuma n'abatarapfa, kuko aho bigeze ni ugutegereza urupfu. None Abarundi baramira bate, barabaho bate? Niba ntawe ubazwa ibi, nawe ushyizwe imbere butabera, niba neva bamubaza bati byama byashitse, ngo ni ipasi, ngo ni pude, ngo ni umuriro, ngo nta bantu batugara, none ko ibintu byose binyura mu mategeko, kugira ngo wubake inzu usabe ibyangombwa. Ujya gushyiramo amashanyarazi aba yarabyigiye, ushyiramo amazi aba yarabyigiye, amabarabara bayashyiraho bakoze inyigo. None kweri abahomba nyine n'abadandaje, abakota. Obereri itwara amahera kwe obereri idashye, ko obereri itarashye. Ayiwe, ububama bwarabuza, indagara zirabura, amafara arabura, amahera arabura, amasa arabura, buri kimwe cyose Burundi kiragwa. Ahubwo ndetse nuko Burundi bufite abataranjeri benshi baguma bohereza y'uduhera 5, 10, 100 desa. Abarundi bagira urukundo kandi nanabashimira kuguma bafashanya. Ese iyaba Abarundi ahubwo batiyunganganyamo inkomezi ngo bajye guhiga utwo duhera bakore cyane, ninde muntu ukora nk'Umurundi muri Kenya? Muze murebe akazi Abarundi bakora muri Kenya, barakora. Muze murebe Zambia na Malawi ariko n'Abanyarwanda wagira ngo ahubwo Abanyarwanda n'Abarundi niba ari umuvumo, niba ari ibisekuru, niba ari karande, Kiranka na Ryangombe, nibo bari gukora aya marorerwa n'amaki ko ari Ubugesera. None iyi Kiranka bazayiterekera, iyi Kiranka bazayisenda bakoresheje amasengesho. Erega Uburundi bwaratewe, bwarinjiriwe, Uburundi buri kunigwa, burimo barabukanda ingoto, Uburundi buri kubabazwa, Uburundi buri mu kaga, Uburundi buri kwipfiro. Noneho n'imivugire ya Rupyiri nta kikimaze, niya Faustin nta kikimaze, niya bapasi. Nimushaka mwese muceceke, niba nta mwanzuro mushobora gufata ngo mutabara Abarundi. CNDD-FDD byararaheze, nta kintu yagutangariza, nta nicyo yakwereka. Yo yamaze kwidekarara igaragaza ahiri. Yo yavuze ko 2040 ngo niho muzatabarwa, mu gake 2060 ngo niho muzahabwa umugisha wuzuye. Ubwo ni Kanani 2060, ninde uzagerayo? Ubu ibotike yizagerayo niba isoko nkuru ya Ngozi hiye? Isubwo hasigaye ihe soko? Iyo kwa Siyo n'andi masoko abantu bafite ubwoba nko mu Ruvumera. Uburundi nta soko busigaranye, amasoko yose yaraheze. Yo Bikira Mari, ibi birabaho, wapfuye yarihuse. None uze kumbabarira, yenda genda umusazi, uze kubishyira mu mutwe wawe, wumve ko ibintu wabitahura, ushyire mu gutwi byinjire, bigere ku bwonko, bite bimanuka ku mutima. Hamuze kumbarira ngo ngenda bitahura, nukuri ntibitahuritse. None ingendo perezida afata zimariye icy'Abarundi? Kirasiko ngo Sebarundi ahejeje gufata Rutemikirere ngo yerekeje, Sebarundi ahejeje gufata Rutemikirere ngo yerekeje urundira iki? Utwagwa niki? Uri muri ambiyasi ngo Sebarundi ni uri Sebarundi cyangwa uri Sekiranga? Nakagaya satani iri kugaya Abarundi. Bundi diplomasi nziza nukubana n'abandi ba perezida kandi bashoboye. Diplomasi nziza, ambasade zose ziri mu Burundi zikwiye kuba zibafitiye ikimazi. Kandi muze mureba ambasade zose ziri mu Burundi ni nyinshi gose, ariko ambasade ziri mu Burundi habura n'umudiplomate umwe ngo uvuga uti nibura Uburusiya cyangwa se Ubushinwa cyangwa se u Rwanda cyangwa Kongo cyangwa Amerika cyangwa France cyangwa
Belgique cyangwa se n'ahandi dufitaniye imigenderanire myiza, nta soko igomba kongera gushya. Uburusiya bubuza indege zo kuzimya, babakopye bwa butare mwirirwa musahura mutwara ibintu. Uburundi burakize, habura iki? Kubuza n'ikizimyamwoto zigezweho, inzego zurira mu ma etaje hejuru ntizihari. Polisi y'u Rwanda imurika biriya bikoresho, harimo abanyarwanda batigeze bamenya icyo bimaze ubushize mu Rwanda. Harimo abanyarwanda batamenye avareri n'agaciro kabyo. Inzego nyine ndende, imashini ndende n'amaburende maremare ashobora kuduza umuntu muri nivo ya 20 n'ibiriya bavugaga. Etaje irashya igeretse 3, none se ubwo wahagarara hasi ukajya uzamura umupira, umupolisi agahagarara undi hano bakajya kumenamo amazi hejuru? Urumva ibyo bishoboka? Impossible. Niba rero diplomasi niva atayishoboye, ububanye n'amakungu ntayishobore, mwese mukaza ngo muremesha, kubaremesha birabafasha iki? Hasi se nimwikore muri bwa butare muharura bari bafitemo ibibanza mu basubiza imitari. Niba koko muri Sebarundi ndeta nkoze, ndeta mbyeyi, nta jotemu inzara itemamara. Kubwira umuntu ngo jotemeyo inzara imutemamara ntabwo ari byo. Kubwira umuntu ngo ndagukunda, ngo ndi papa w'abana, undi ngo ndi mama w'abana, ibintu usesagura umenagura utazi n'abo bana wabyaye uko barara, uko birirwa kaga, uburuhe n'umubabaro bafite. Ariko dutabaje Imana Data n'Umwami Yesu na mwemu yera, Burundi bugeze mu yabira, mutabarwe mu izina ry'Umunyanazareti. Ibindi byo asha turarushe kweri, turarushe. Imana itabare. Turasoma Abami ba Kabiri, igitabo cy'Abami ba Kabiri, umurongo wa 19, umurongo wa 1 n'uwa 2, gusenga kwa Hezekiya cyangwa se iby'umubabaro wa Hezekiya. Hezekiya yamenye amakuru ko umwami wa Ashuri yamaze gutsinda Abisiraheli ndetse abatwaraho bunyago. Hezekiya ngo afata imyambaro y'ibwami arayitatamura, arayiyambura, yambara amagunira, ajya gusenga. Ngo yinjira mu nzu y'Uwiteka ajya gusenga. Bishoboka bite? Ubundi byagenze gute? Ubundi ninde muntu uyoboye isi, ninde muntu uyoboye ijuru? Imana ibahe, ikorera he, ikunda nde, yanga nde, ikunda iki, yanga iki? Hezekiya ngo umubabaro uramurenga w'ibyo abonye mu gihugu cye, w'inkuru yumvise mu gihugu cye. Ngo ahera ko abaperezida baba bambaye neza, bafite protokole nziza, bafite uburinzi bwiza, ngo aravuga ngo excuse me, pardonnez moi, ngo amare afata imyenda yambaye ngo arayishishimura, arayishwanyaguza, arayitabagura, ngo amara arayijugunya, yambara amagunira. Ategeka n'abagaragu ba Yesaya kwambara ibigunira. Ngo bose bamaze kwambara ibigunira, bahera ko binjira mu rusengero bajya gusenga. Ese ibyo ubona n'ibyo umaze kumva, ese koko birakwiye gusengerwa? Ese koko nibyo gusengerwa? None se biriya bintu uri kureba na biriya uri kumva na biriya uzi bifite avarere mu by'ukuri? Iyo kuba ukwiye kuvuga uti avarere y'ibi bintu ndasenga kuri iki gipimo cya kuri uru rwego. Hari igihe umuntu asenga ukavuga ngo arakabye, hari igihe umuntu afata decision y'agasenga cyane, n'igihe umuntu afata decision y'agasenga buke. Hezekiya ngo yasenze cyane, aravuga ngo biragatsindwa, aravuga ngo ntibikare, aravuga ngo ibi nagakengera, ibi nagasuzuguro. Vraiment yumva umubabaro muri we ubaye mwinshi. Gusenga kwa Hezekiya n'intumwa ze n'abagaragu ba Yesaya bafatikanyiriza hamwe gusenga Uwiteka, kandi Imana iratabara. Ese umukristo nyamukristo yasenga bigahinduka? Yasenga hakagira igikorwa cyangwa igikoreka? Yasenga
ubuzima agatabarwa mu buryo bw'impwemu cyangwa mu buryo bw'umubiri? Ese imikorere y'amasengesho, amasengesho aracyakora? Umuntu arasenga nyine nk'uko umuntu anywa ikinini kigakora mu mubiri, cyangwa imvura yagwa mu murima igahembura imyaka? N'amasengesho bisa n'ibyo. Gusenga kwanjye cyangwa kwawe kwakuraho imbaraga za Ashuri, imbaraga z'umwami w'Abashuri, imbaraga zo muri Ashuri? Gusenga kwacu kwakuraho Abamedi, kwahagarika Abaperesi? Gusenga kwawe kwakuraho inzara? Gusenga kwawe kwakuraho indwara? Gusenga kwawe kwakuraho agahinda? Gusenga kwawe kwarema urubyaro? Gusenga kwawe kwarema umugabo cyangwa umugore? Cyangwa gusenga kwacu kwarahinyutse, kurahinyurwa, abadayimoni bageze aho batugaragaza agati nk'uko babigomba? Onodije zibirikane. Hezekiya rero ngo ibyo byose arabyitegereza, aravuga ngo aba bagabo ndabajya nk'urya umutsima, ndabajya nk'urya kawunga cyangwa ubugari. Ngo ashishimura imyambaro, aravuga ngo biragatsindwa, biragatsindwa. Kubera ko ikintu cyose habaho gufata decision, habaho gufata umwanzuro, si la decision, habaho guhagarara mu murongo umwe. Rusi yaravuze ngo winyingingira kugusiga, koko aho uzarara, aho uzaba, inshuti zawe, abanzi bawe, amurahira indahiro. Ngira ngo iriya ndahiro Rusi yarahiye nawe, nta n'umugore wayirahira umugabo ngo ayubahirize, kandi binashike ko nta n'umugabo wayirahira umugore ngo yubahirize. Ariko mu maraso y'ubukristo, mu maraso, mu rukundo, umuntu yayirahira, ayirahijwe namwe muyera. Ngira Nawomi yaza kuba ari mu gihe cya Yesu, Yesu navuze ngo ntabwo ari inyama n'amaraso, na ririya jambo ntabwo Rusi yarivugishijwe n'inyama n'amaraso. Turengere Mana, uturengere, turengera amazakarare ngombe. 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 Iteka tugira umwanzi uturwanya mu by'umubiri no mu by'umwuka. Ntabwo Satani akurwanya muri kote imwe, akurwanya muri kote zose. Umwami Hezekiya ntabwo yari yanze icyubahiro, ariko niba umwami abadayimoni bamutesha umutwe kugeza ubwo aca umwambaro w'ibwami, agakura ikamba mu mutwe rya zahabu, agakura amagurumete ya zahabu ku biganza bye, agakura inzahabu mu menyo, akambara umwenda w'umubabaro, akawukoza mu ivu cyangwa mu mucucu cyangwa mu mukungugu, yamara akambara biriya bintu by'ibigunira. Sirivupure, wowe uri iki? Uri muntu nde? Wasenga mu kigeragezo nk'icyo ugasenga VIP, waririmba mu kigeragezo nk'icyo ukaririmba VIP? Kubera iki udashobora gushikama ngo ushira amanga, urambye uvuga uti Uwiteka Nyagasani Mana yanjye, ndagusenze nambaye ukuri ku mutima ndetse n'uk'umubiri, nanjye niyirije ubusa, ibintu bigeze iyo umwana arira nyina ntiyumve. Excuse me, nuza kwitegereza ukagira mosi, ukagira urukundo, ukagira effort, ibisigaye Imana iraguhera ubuntu. Dawidi ngo yaritegereje aravuga ngo igihugu cyacu kisuzuguwe kuri uru rwego, bakirwanyije kuri uru rwego. Dawidi aravuga ngo oyaye, umuntu aratuka igihugu, agatuka umwami, agatuka abenegihugu, agasuzugura abenegihugu, natwe turaho dufite amashuri twarize. Ngo yaye,
Dawidi ngo bimwanga mu nda, aravuga ngo nanjye ndumva ashaka gupfa, ariko igihugu ntikigume kuba igihugu ntikigume kuba icy'abadayimoni, igihugu ntikigume kuba icya shetani. Ngo Dawidi afata decision, aravuga ngo nkuteye mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo n'Abisiraheli wasuzuguye. Goliyati arapfa, abava ku bitugu. Goliyati arapfa, abavira mu ibarabara, abavira mu biro. Goliyati arapfa, n'ubuzima bwe n'ingabo ze barajyana. Isiraheli Imana iyiha amahoro, abantu barongera barorora, abantu barongera babona amazi, ariko babagaho mu bwoba, baba mu myobo, bihisha nta ariko ngo itarobanura ku butoni. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo kwitazagiha undi, kandi ntizemera ku izina ryayo ritukwa. Niba ufite amaso yo kubibona, urakwiye no kugira ishavu ryabyo. Niba ufite n'amatwi yo kubyumva, urakwiye kwanariza, ugatekereza, ugasenga cyangwa ugakora. Ariko ntukwiye guhagarara ngo ubirebe, ukomede nk'abakomedi, ufilime nk'abakina filime, doke ube muri nawe nkaho nta gahunda. Igihugu ni icyawe, isezerano ni iryanyu, ndetse nawe ubwawe ni ku buzima bwawe. Hano mvuzemo ibintu bitandukanye. We ku gatwe k'iwawe Imana yagutabara, ku gatwe k'undi muntu Imana yamutabara, ariko excuse me, Uwiteka Nyiringabo Imana atabara igihugu, atabara umuntu ku giti cye, nanjye antabare n'u Rwanda atabara. Ariko tugeze ahantu umuntu atakikawusha, atanakirengagiza, atanajya ahantu ngo yijijishe. Tugeze ahantu rwose ibyo bintu bitakunda.